Sebingelela ngenzeka ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button le-channel yethu uMkhosi. Lwaze labuhlungu udaba lukasisi uZandile Blose obedume ngamabhizinisi aphumelelayo aphinde apheke laphayana kumdlalo we-TV Uzalo. Usisi kuthiwa-ke ushonelwe umyeni wakhe yize kukhona imibango ebeyikhona, kodwa kuthiwa-ke kuvele ukuthi-ke uye okumele ahlele umngcwabo womyeni wakhe. Uthe esabhizi ehlela umngcwabo wavele wadutshulwa naye usisi khona kwaMashu endaweni yase-KZN, washona engakafihlwa nomyeni wakhe. Mina-ke nawe ngenzeka ukuthi-ke bengathanda ukuhlangana laphaya kwi-comment section sizovula kuthi wenzeni ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.